Pozdrav svima, danas ćemo govoriti o pesmama iz pozne faze Franza Prešerna. Do sada smo čitali, kao što znate, isključivo pesme iz Prešernove rane i zrele romantičarske faze. Prešernovi rani radovi su bile pesme devojkama i Ostarela devica, a možemo reći da je na izvestan način i pesma Nova pisanija delom pisana pod uticajem Prešernovog mladalačkog sentimenta. Sve ove pesme su veoma humoristične, veoma ironične, neke imaju elemente parodije, pa čak i ton podrugljivosti. Prve dve pesme su upućene mladim, lepim i oholim damama, a posljednja je veoma oštra, ponekad čak i uvredljiva kritika Jernea Kopitara. Pesme Oproštaj s mladošću i Glosa, a delom i Nova pisanija, kao što upravo rekosmo, su već prave romantičarske pesme jednog razvijenog i zrelog pesnika. To vidimo za početak u njihovoj formi. Oproštaj s mladošću je lirska i introspektivna pesma koja je pak napisana u stanci, što je strofa koja se u evropskoj književnosti često koristila za baladične spevove poput Besnog Orlanda Lodovika Ariosta ili Oslobođenog Jerusalima Torkvata Tasa. Glosa je pesma koja je i dobila ime prema pesničkom žanru u kojem je pisana. Glosa je vrsta pesme poreklom iz romanskih književnosti koja ima vrlo zanimljivu retorsku strukturu koja kombinuje epigraf i posljednje stihove u svakoj strofi. Obe ove pesme pisane su u jednom specifičnom romantičarskom osjećanju, posebnoj umetničkoj poetici, pod imenom Weltschmerz. One govore o razbijanju ideala koje je mladi pesnik nekada gajio o svetu i predstavljaju promišljanje sopstvenog mesta u jednom svetu punom patnje i nepravde, ali i kritiku usmerenu prema takvom društvu. Detalji i pojedinačni komparativni i intertekstualni motivi nam također svedoče o klasičnoj pesničkoj obrazovanosti Franza Prešerna. U stihovima Oproštaja s mladošću nailazimo na podsjećanja na Danteovu komediju, kao i na korištenje nekih pesničkih motiva koji su poznati još iz antičke književnosti, kao na primjer poređenje pesnikove zloslutne sudbine sa brodom u Oluji. U Glosi Prešern pak pravi mali enciklopedijski pregled čuvenih, a nesrećnih autora iz evropske književne istorije, poput Homera, Cervantesa ili Petrarke. Kao što smo mogli vidjeti, Prešern je u zreloj fazi često koristio aluzije i reference na visoku umetnost, istoriju i kulturu. Ali srž tog pesništva uvijek je bila duboko intimna. Prešern je u pesmama pisao o ličnim nesrećama, ljubavnoj razočaranosti, intimnim neuspesima i surovom društvu u kojem su se pesnici i opšte plemeniti i osjećeni ljudi osjećali kao uljezi. U poznijoj fazi pesništva Prešerna su te teme ličnog neuspeha i zlosrećne sudbine naročito obuzele. Pesme iz njegovog kasnijeg stvaralaštva pisane su pod velikim uticajem tragičnih događaja iz Prešernovog privatnog života. Godine 1835. Matija Čop, Prešernov blizak prijatelj i umetnički mentor, nesrećno je i prerano preminuo. Otprilike u to vreme Prešern se konačno i razočarava u ljubav prema Juliji Primicovoj, koja je bila njegova velika ljubav i koja je posvetio svoje najpoznatije i najveće delo Sonetni venac. U ovo vreme i dalje bukti sukob sa Jerneom Kopitarom, koji je zabranom izlaska novih brojeva Kranjske džbelice faktički ukinuo postojanje ovog književnog časopisa. Na kraju, podsjetimo se da u drugoj polovini četvrte decenije 19. veka Prešern i dalje nema dozvolu da se bavi advokaturom u Ljubljani zbog svojih revolucionarnih stavova, zbog čega živi u veoma teškom materijalnom stanju. Sve ove lične tragedije pesnik je, kao što to pesnici i čine, odrazio i u svojoj poeziji. Ne direktno, ali pozne pesme Franza Prešerna, nezavisno od teme, odišu sumornim, mračnim, često i bezizlaznim osjećanjima. Uz to Prešern je u poznijem stvaralaštvu napuštao složene oblike vezanog stiha koji su ga na izvestan način i proslavili. Njegove kasnije pesme tako su sve više pisane u kraćim i jednostavnim pesničkim oblicima, uglavnom po uzoru na narodnu liriku. Pesma pesniku tako je pisana u veoma neobičnom stihu. Pesma u metričkom smislu deluje veoma neuredno i izlomljeno, to je nešto što ne bismo očekivali od Prešerna koji nas je navikao na skladne i precizne stihove.
Stihovi imaju ovde od 2 do 12 slogova, a strofe također imaju neredovan broj stihova od 2 pa do 4. Međutim, čak se i u ovako naizgled proizvodnoj kompoziciji i dalje vidi dodir majstora. Oblik pesme kao da ima neki svoj dramski naboj. Pesma počinje tiho, potom postaje sve veća, bučnija, teatralnija, a na kraju se opet, nakon kulminacije, stišava. Strofe naime imaju 2, pa 3, pa 4 stiha, a onda opet 3, pa opet 2. Čak i zvučno pesma kao da ima neku svoju priču. Primetite kada je budete čitali kako je u svakom prvom stihu, koji daje punkt čitavoj strofi, naglašen po jedan vokal. I kako pesma započinje sa najotvorenijim vokalom A ona se polako zatvara E, I, O, sve do posljednjeg U. Pesma je drugim rečima, uprkos neobičnoj formi, i dalje veoma melodiozna i raskošno zamišljena. Šta više, u pitanju je jedna od najpopularnijih pesama za dramsku recitaciju u Sloveniji, na primjer u recitatorskim takmičenjima ili na prijemnim ispitima za studije glume. Pesma Pesniku objavljena je 1838. godine i predstavlja za nas neku vrstu nastavka teme iz pesme Glosa. I u ovoj pesmi je opisan težak život pesnika, odnosno kako su pesnici predodređeni za stradanje i patnju. Za razliku od Glose, međutim, ova pesma ne govori o kritici društva koje dopušta da se pesnici ili prosto daroviti i vrli ljude muče. Pesma Pesniku opisuje metafizičku prirodu pesnika i njihovu plemenitu misiju da svoju i tuđu patnju i nesreću pretvore u veliku umetnost koja će nekome možda olakšati muke ili odagnati taj simbolički mrak koji visi nad njima. Naročito je to vidljivo u prvim strofama pesme gde Prešern razvija mitološku aluziju na lik Prometeja. Prešern se u nekim svojim ranijim pesmama često poredio, kao i mnogi drugi pesnici pre njega, sa Orfejem, mitskim pesnikom, čiji je pesnički dar bio toliki da je njegova pesma mogla da prosveti ne samo druge Grke, nego i varvare, pa čak i da oživi nežive predmete poput drveća ili kamenja. Naravno, ova legenda o Orfeju zapravo je alegorija o pesničkoj umetnosti. Veliki pesnik, prema ovoj priči, stvara umetnost toliko uzvišenu da ona uspeva da probudi i inspiriše čak i one koji su duševno i emotivno umrtvljeni, poput pomenutih varvara, odnosno kamenja ili drveća. U ovoj pesmi Prešern se poredi sa drugom prosvetiteljskom mitskom figurom, sa Prometejem. Kao što je Prometej žrtvovao sebe kako bi od bogova smrtnim ljudima doneo vatru, tako i pesnik mora da pati kako bi čitaocima i publici predstavio svoju božansku umetnost. Sjetimo se da je u romantizmu česta slika pesnika kao genija, dakle vanredno nadarenog stvaraoca koji je bliži svetu bogova, snova i onostranog zanosa nego običnom svetu ljudi. Tako i ovdje Prešern poručuje da pesnici nisu prosto nesrećni samo zato što žive u društvu nepravde i poroka. Njihova sama sudbina je da uzvišeno pate za dobrobit svoje umetnosti. Pesma Orguljaš također se bavi temom pesništva, odnosno pesničkog stvaralaštva, ali još jednom na potpuno drugačiji način. Ova pesma nastala je kao Prešernov odgovor na slovenačku ili bolje rečeno austrijsku klerikalnu kritiku. Preciznije, pesma je odgovor crkvenim velikodostojnicima, pre svega ljubljanskom biskupu sa kojim je Prešern bio u nekoj vrsti sukoba, zbog njihovih namera da cenzurišu poeziju koja nije odgovarala crkvenoj dogmi. Dakle, poeziju koja je recimo čulna ili erotska ili osjećajna ili filozofska. Dakle, sve one vrste lirike koje je pisao sam Prešern. Kao i Nova pisanija, i ova Prešernova kritika autoritativnih književnih vlasti pisana je u epsko-lirskom obliku, i kao Nova pisanija, ova pesma je također parodično pisana iz perspektive onih sa kojima Prešern vodi polemiku. Pesma Orguljaš ima izraženu narativnu, odnosno epsko-dramsku strukturu. Ima glavnog junaka, ima sporedne likove, zaplet i rasplet. Glavni lik ove pesme je bezimeni orguljaš, odnosno svirač na orguljama u katoličkoj crkvi, koji odlazi u daleke i strane zemlje kako bi hvalio Boga.
Tokom svoje misije orguljaš susreće mnogobrojne ptice, od kojih svaka peva, odnosno crkuće, svoju pesmu. Orguljašu smeta što svaka ptica peva kako ona hoće i odluči da ih nauči da pevaju na isti, bogougodan i od crkve propisan način. Orguljaš uspeva u svojoj nameri i nauči pevanju sve ptice, osim jedne, slavuja, koji odbija da peva kako mu orguljaš naređuje, već nastavlja da poji neku svoju melodiju. To je ujedno i zaplet u našoj priči. U prethodnoj pesmi, u pesmi Pesniku, Prešern je lik i zanat pesnika poredio sa Prometejem. Pesnik je onaj koji se, metaforički govoreći, žrtvuje kako bi doneo vatru ili umetnost ljudima. U pesmi Orguljaš imamo sličnu prosvetiteljsku viziju pesnika. Titularni orguljaš odlazi u strane zemlje kako bi druge naučio da pevaju. Međutim, pošto znamo Prešerna, znamo da je predstava orguljaša zapravo duboko ironična. Orguljaš je ovde parodija mitoloških pesnika prosvetitelja poput Prometeja ili pre svega Orfeja. Orfej je odlazi u daleke zemlje kako bi snagom svoje pesme nadahnuo čak i one koji nisu bili razumni. Orguljaš sa druge strane odlazi u strane zemlje ne kako bi inspirisao druge, već kako bi ih naterao da stvaraju kako on želi. Jedini koji mu se suprotstavlja jeste Slavuj, arhetipski simbol u evropskoj lirskoj umetnosti za pesnika i pesnički dar. U Prešernovom parodičnom obrtu glavni junak ove pesme, Orguljaš, zapravo je zloća, a glavni negativac koji smeta našem orguljašu, Slavuj, iz naše i Prešernove perspektive je dobar junak. Slavuj je nepokoran i odbija da se povinuje orguljaševim namerama da ga natera da peva drugačije. Slavuju, kao ptici najlepše glasa u šumi, upravo njegov dar i talenat ne dopuštaju da se povinuje surovim i ograničavajućim pesničkim načelima drugih. Na taj način Slavuj postaje simbol pesničke autonomije, odnosno samostalnosti pesnika i pesničke slobode da stvara na koje god način želi, odnosno da se ne povinuje kontroli moćnika i umetničkih autoriteta. Na kraju, pesma Neistrunulo srce predstavlja ne samo još jedno Prešernovo delo sa temom pesnika i pesništva, već i neku vrstu njegovog oproštaja od života i umetnosti, zbog čega smo i ostavili za sam kraj. Neistrunulo srce je također pesma baladične epsko-lirske strukture i predstavlja nezvanični, ali očigledni nastavak Prešernove pesme Ponovna sahrana. Ponovna sahrana je tragična balada o nesretnoj ljubavi. Glavni junak ove pesme je mlad, siromašan i naravno zaljubljen pesnik, kojeg jednog dana misteriozno nalaze mrtvog. Na samom kraju pesme, u jednoj horor sceni u kojoj se mrtvi ljutito dižu iz zemlje, saznajemo njegov pravi razlog smrti. Razlog zašto su se mrtvi na groblju uzbunili je zato što je pesnik izvršio samoubistvo, te je kao grešnik pokopan na svetom tlu. Kada se javi duh samog pesnika, saznajemo i pravi uzrok smrti. Pesnik se ubio na dan kada se njegova draga udavala za drugog. Pesma Neistrunulo srce je kao i Ponovna sahrana napisana u takozvanoj nibelunškoj strofiji, odnosno u strofi koja ima 4 stiha od po 7 iktusa sa rimom AABB. Pesma inače je redak slučaj pisanja u vezanom stihu u Prešernovom kasnom stvaralaštvu, ali razlog zašto je pesnik koristio nibelunšku strofu leži verovatno u činjenici, kao što smo rekli, da je ova pesma zapravo nastavak jedne druge balade koju je pesnik napisao 10 godina ranije. Pesma Neistrunulo srce započinje otkrivanje mesta gde je, na kraju prošle pesme, zakopan taj nesrećni pesnik iz Ponovne sahrane. Kada otvore njegov kovčeg, ljudi se začude da se u njemu nalazi i dalje mlado i lepo telo tragično preminulog pesnika. Ovaj prizor međutim ne traje dugo. Već u sljedećem trenutku njegovo telo se pretvara u prah, ali od njega ostane srce. I to srce koje još bije. Kao što do sada možete pretpostaviti, pesma Neistrunulo srce veoma podsjeća na parabolu ili alegoriju o snazi pesničkog dara i nadahnuća koja traje i nakon smrti samog pesnika.
Činjenica da telo ovog mladog pesnika nije trulilo, poistovećuje ga sa hrišćanskim svecima, kojima telo, prema verovanju, također ne propada nakon smrti. Prešern nije naravno hteo da kaže da je on sam svetac, nego da su veliki pesnici poput svetaca. Oni su više okrenuti božanskim sferama i snovima, a ne stvarnom svetu, i ceo život posvećuju odricanju kako bi kroz poeziju doneli ljubav, empatiju i razumevanje među ljude. Nije slučajno ni što od takvog pesnika ostaje jedino srce, simbol osjećanja i pesničkog dara. Na samom kraju pesme ljudi odlučuju da pesniku pruže oproštaj kakav zaslužuje. Njegovo srce ostavljaju da leži pod nebom. I podjednako tajnovito kao što se pojavilo, ono nestaje, kao snijeg u proleće, kao što pesma kaže, stapajući se sa prirodom. U ovoj završnoj sceni pesme vidimo još jedan čest motiv u evropskoj romantičarskoj poeziji, a to je motiv, odnosno verovanje, u panteizam. Panteizam je teološko-filozofsko verovanje koje je starije od romantizma, ali je u ovoj umetničkoj epohi bilo naročito popularno. Sledbenici panteizma su verovali da se božanska priroda nalazi u svakom predmetu ili biću u stvarnosti. Prema panteizmu, Bog nije samo neki čiča koji živi na nebu, već se Bog nalazi i u šumi, i u životinjama, i u svima nama. Kraj pesme Neisturnulo srce stoga predstavlja na izvestan način ponovno ujedinjenje pesnika sa njegovom božanskom prirodom. Nakon teškog života i nakon tragične smrti, srce, odnosno suština i duša pesnika, nalazi svoj mir u netaknutoj prirodi sa kojom se na kraju spaja, odnosno bolje rečeno u koju utiče. Za romantičarske pesnike, poput Prešerna, tako je nešto najpribližnije raju. To je bilo sve o poznoj fazi u stvaralaštvu pesnika Franca Prešerna. Za razliku od pesama iz njegove zrele faze, Prešern je u kasnim svojim radovima napuštao različite oblike vezanog stiha iz evropske pesničke tradicije. Istovremeno, usled tragičnih događaja u privatnom, profesionalnom i ljubavnom životu, teme nihilizma, predaje i zlosrećne sudbine se u ovim pesmama naročito često pojavljuju. Ovo je ujedno i kraj naše priče o slovenačkom romantizmu. Počevši sa sljedećom nedeljom, tema naše priče bit će realizam u slovenačkoj književnosti. Srdačan pozdrav!